I just say be a me planante. Jata na mini bi. Yeah. I just say be a me pepe. They call him Jay, so wahala make it separate. All this time I did dedicate. This boy know that appreciate. He go jubilate. When I give him money, he go celebrate. Oh, then I met this baby, oh. Boy, he a different, watch him, Makumo. Oh, then he don't hear anymore. Everyone they call him Kojo, I call him my honey. Honey, I don't want nobody. Nobody, I want it only. Only, you just drive me crazy. All right. And then so that for Yankopon Ede Achayen na sana wa onim no Saturday bia Jumade ye de Bremo ewo Sompa 93.1 Sanso and Sompa TV ye de Bremo we extra entertainment Saturday bia ye to ye boase na trending issues no yakeka bom na ye de abrel ewo fie ha na as usual na nyame kwa na medi dwumai
dachi hima atena se papa ni Ajimai wono nso atena se boys abeka yen say ye hwe animu say wayosi eba beka yen ho na ye de dwumadie abramo se ne ese ne fata medi de Michael Donko na sene a ye no no ye the first part no ebe bremo na ene ye wo special guest e wo fie ha enti part 2 no ye ne no na ebe to so enti part 1 no as usual stories no meko dachi hima ho na wabobo so amaye nemum hye ne nso se betway.com.gh and now call website wa sika bebre e wo ho ya won so betimi akoze sabi nemum se wundi 18 years a bomode an se wonko hodom esan se ho empanyimfo nko a na ekwa na games no wo hwe no na edi sika ebrel enkane na ye hwe games keke obekwa ko bre ahwe ball obewie wunya hwe wan hwe so na club na team akolusu na so enne wo hwe ball no ana wo hwe game no ye bewie na wunya bibia afri mu wunya sika je nipa bebre atimi adi game adi abo mo bra enti also call betway.com.gh onso betimi akonya sa sika bi na aboa wa bra bo nemom mekawo se wundi 18 years a bomodi an se website ho no wonko ho esa virus ebecho me did Michael Donko from school fees the Gunners and me producer Rocky wa crowd sanso e na ukọ MCR ho yima wono nso aye crowd e ho no ma chese bibia ekoso den that ma bibia boko de ye danyame ase na wotwe bia me hu say na wani me yesede na mani ajepa aya o secret ye den Samete nkwan mu de. Okay. Also te nkwan mu. Nkwan. Aha. The way I see ka say mete nkwan mu de. Minim say nkwan. Me yekoto. Na say me wan the way I see ka no de. David. Ana boys me boana. O say the way I see ka say sani mete nkwan mu de. What is nkwan de untimi ntina mani nye. All right. Nkwan mu de na enen so ye meda. Na ya order. Oh nice. Intina Saturday bia na when you just an okay. All right. You share trending issues over the weekend course. Okay, me da se pa me fa djuma de research ya Sompa etiefo nyina ane Sompa TV ahwefo nyina. Djuma de bre mo Saturday bia no enen so ya ba biu. News ne de dawson. Entertainment news in the aba ene de be kasa papa. Voice are you ready? Ye be kasa pa kwabna kasa fa ema o ma ware ho awarefo ema kwabna wakasa fa wo mo ena twesi buache so nkofo ema ni tiri nkwa e wo ne ema bi hu nso eno nso ye bedo musuko ena kwa me Eugene so ne bebi ana one nkofo bi na ono mo ye adwuma omo nso omo hu nsensem bi nso aba ena nkofo bi nso akasa fa drivers ho na say drivers for na kasa ena atenase ena o mayo mo story bi so aba kum chacha enso ne asorefo bi nso e ho nsensem Jibre na TV no na setia o radio no ho na ubenya saa nchechemu ina free school fees ho no. All right. Sompa extra. Okay, yebada dachi hima si bebre say ode emoboso no atimi abreye na baby ya dui de ye toa so na de woman kasa no yakwa akofa abremo na wo hwe ye first story a ewo ha ye a na eye kwabena ene de nsem aba na kwabena kiremu a osi wo ya brantie na wasi so a stay away from married women oba aware de bomode ase obetwe ne ho ohun afri ne ho sanse asem we bible cracker na okenkan revelations ho a yese bema sebe ne yira chiti won so no na kuma ene nani asigya no etese pian a chese wo nuakro no ne nsa so mu a ebeye nsempi entu ya brantie na pese onyini che na pese wadwuma ene wanamontuo bibia koyie ma wo a bomode ase obetwe ho afri oba warefo ho ensama akwabena etimi editu dwa no ebinie. Okay. Inti eja me ma no me saying your abonten me mama advice me so be brave. Me so be brave. We obema na osiswa. She obi rekran fana danfo. That's the first advice. Okay. Every single man dangerous. Oba wa for fana danfo nyo danfo. Ni kunu ni na danfo period.
Minim de America. Mpesa me hu ni ntia wokasa. Me say we are brantie na we si so a or baby or we are adamfo bi a waware a once a waware no onye wadamfo ni kunu ni wadamfo na adamfo unim ne keke but say obeye wadamfo close to the hwe yi de asembebrel ebi atoda me pa ocha obebre men ko ho de me ma advice ya no hu kura se abaye bi abrantie oni abrantie bi wo serious relationship mo bi a otumi hu say abaye oni osimesi na nam masa give them space. Let us assemble bro. So obi mpra. There be obi mpra ntimi nye obi mpra. There be wrong. Yo. All right. Kwabena and someone what me ade atudwa no. Osi empo se enya ware na hunu se abayo bi ni abrantie bi. Wo mo ehye ho ana wo mo hyehye ho na wo mo ye wo mo 1212 bi a. Aha, twen ho free wo mo ho. Obi wo ana ayese kakra wo ni nsam. Enti wo hu se abayo yi ayese na ma hu medwen so ye tough. Nanso se guy we yatimi akọ de ya ne me nso me try. Na so o kwakoye ananti atwitwa bi e wo ho. Enti kwabena de aba. O se first of all, twen ho free oba warefo ho. Eni kwan se oba warefo eye wadamfo. Sempo oye wadamfo na hu se waware a na watwen ho afri ne ho. Wo ya brantie so na hu so obi ne girlfriend wo ho a. Men ko se omuntam. Don't go there. Twen efri omo ho ensem kakra efri kwabena asoye ya ye jamu e de ama e wo Sompa extra so enei eno no ye to aso a na over the weekend we wedding of the year eye enkani na ye Miss Tracy Boachi say Mrs Tracy Boachi wono ena enra na say dwumade na nkasa hyase ya wada achese na enya gro wotumi eye wedding sonko achese meka ne se ebi nsida ebi asi na mom we de eye sonko yandi kan ko na enkotie ensem kakra epiemu ewo Tracy Boachi nine for na se ye ba de aka nyina ye de beto aso owura enti anwa ene owura asantoa mehyemu beni wo Onyankopon ne asafomai enim se Omu bi wo bribia esi kwan a ensese mo ware wo oman emra ni Kristo panso on kan sisia fakobe na patole bien misika all right enti abrana sofo ebisa se ye nyina nim se okwa oya ayefo a sofo bisa question na wa bisa se baby ayadri se obi wo bibi ntia eni kwan se aware yi ekoso a omra no meka eba ni se ya na baby ayedin wa bra sa question no ebeto dwa no in fact na tension na no edin ezan se ye nyina nim se Tracy Boachi enkane papa no nsensem ne de keka ho social media nsem wa ekokọ so nsem bia wakeka na yenya bad na tension no enra na mitimbi na say enye easy nanso utie a voice we out me say obi anka hwe a che say na bibia eye krogin obi anya asem bia anka amfa mayefo no a che say etimi ekọ so kama na yentie we so abra na wo mo exchange wo mo marriage vows no senior esi ekoye they can no one can me owura same dofo ye prekope me fi makoma mutrodo me shobo Onyankopon ti asifo ni Onyankopon asofo kabisiafo asoromani adofo etwan nenu se efi enerukwe mi owura meni wo ewura ebetina our kunkum the show was Meche showore meto meduni usobo byose all right enti sana etimi ekoye once a Ghana de ya na ye trending wo hwe ba bia sofo ne ka se medi ho repeat ho no
na uti obi si sɔfo na de na uken but na sɔfo so won ka bɔne efi sɛ afutuo na marriage vows na ewom ha mediuni ha na kyerɛ bibia saa na esi kɔyɛ ɛwɔ Tracy Boache na ifro no ase na amanfo raise concerns say celebrities or mo ware no dodo no aya na Ghana ha entai nkoyie na wie ye no ya na basa na we na amanfo ka say aware we de se ne omasi ne hyepai chinanko na ba begu nanso enti ya ye nya ne se Tracy Boache maame wabona bosso se ne ba ne de watete ne yie pa na enkane na ebi mo kire se woni suban a ene de ne ba no o suban a kire se ogidiye fi se watu ne fo se me ba aifro ya wu ye ana ware a wu kwei hweye na wankwa asamba o enti kakra efi wa ye jamu e de amamo eno no maamne se watu ne ba no efo a kire se aware nde wo kwa anisa na medemu wura kwa mi yuji aso ye ensama ebobo ba ene se kwa mi yuji yenya anim say our links entertainment na nsema efi wo ba ne say menteme wase bi ekoso ho aya nhwe ya kwa me yuji one ne management no omuntam ebetumi ate na saa asem wei aya ye bra panyi A+ wono ana etimi ete ho kire yentie wa bra na A+ wo ka saa asemi. I have some intel or information say there is some uneasy calm with Kwame Eugene and his record label. Okay. That's the information I have. Okay. And I'm saying that it is a very good move. Anybody, nobody, and this will be we are so what is a bit Hana me wanna make na okay. Obia aspires or get it to a greater way. And you know, I support people who want to bat. And I'm saying that before anybody will make any move, for instance, Kwame Eugene per se or tonight links or so pursue few or whatever, Matetin Komobi. Mempese or Chinano, they look like the talent, you know, he has everything. Before he moves from links, if that is true that he wants to move from links, before he moves from there, he should have a team that is ready to push him just. All right, and the A+ and I didn't say me by was see one yanti be say Kwame Eugene idea mentime wants be abaso and I say ekoso links camp na ofuaso every say nipa wo penasempa obi abribia na opese okonanim na on pese obetena just one place na yehwemu a kamia kweso obi bia wo free links entertainment bia no free wa nema nkoye ma no o hwe Irene Logan Miss V ene ahodo afoforo ebetimi abobo omudin so mo free links entertainment pe no mo carry no aba na wieye na no na A+ or chim say Kwame Eugene so be free wa make sure say o team a o so betimi aboa wa push you just like say links boa wo no na on there ota brand say Kwame Eugene chipa say opese o make a move no opese o konanim enti ota brand na chifi say ono no wo bibi opese o konanim ne ya na ni gine ho pa nsemo a e free Kwame Eugene so ya A+ ejamu e de amayen eno no there dey to so A+ kum chacha ena wadi nsem bia ba wadi afutu aba pa de ama church members na sa afutu we no minim sa ne awu besi afa no yentie wie ye ba ye beto aso ensole ma no bebre agimi yeah once ade yentie amesi bebre agimi ne say hey sofo oni fie wura tu na yese ama afade sofo yinya ne best school fees yama afade sofo yale yama afade asole ba wo chile na yese yama mpa yama no eye nkwase asem da bia me ka say ya sofo ni bu members ne kwase ya sofo be preach at o say sisi wo dwapade ye wo soro na wo no sisi ne die we isile gon kwase asem kwa ya mfa hwe ya mawi ase ya mfa hwe mfiri mu nkwa sofo ma me ko Dubai ko China kwan so e ko fa ne yama ba mo sisi mo dwapade ye wo soro ye de sa de na to members ne tirim mo sisi mo dwapade ye wo soro e na ye ya sofo no o sisi o mo die we isile gon ne dan so man any airport yamfa asori di sika asma mi kamuntie tieniye se asori sika no ni atam ni ade ama asori ba se jikoye adwuma enye no koreda yamfa nti utie ensemo a ekoso ya kum chacha kasa wie ya na prophet bia mempeze meboni din wono so di kan kasa asem we ema no so ho nsem ebo ba ye na enya agro o se asori sika de yemfa mobosia
asɔre sika yɛmfa ma asɔre ba na ɛno na kum chacha ɛde bibɔ to aso ɛka sɛ nsɔre ma no deɛ this time wohunu deɛ ha ɔmo sɛ sɔfo ba yare a yɛbɔ afɔreɛ sɔfo yere mpa boate kora yɛbɔ afɔreɛ na sɛ asɔre ba hia mmoa a yɛse yɛmmɔ mpayɛ na asɔre ma no monhwɛ na muntu mo ho fo wei ɛyɛ bonus story a yɛde ka ho nhwehwɛmu a bɛda adi ne sɛ woyɛ driver ni na de akye wo sɔre akɔtwiw car ne titru ɛne yɛ no a ɛyɛ commercial business yɛde car no ɛyɛ ɛfa nipa ɛne yɛ a yɛkɔ long journey nhwehwɛmu aba ne sɛ sabi wo ne wo ka ne hyiam na wo sɔre anɔpa kɔtena car no animu a yɛ na ɛnyɛ etimi de accident ba aha obi wɔ hɔ a sabi wɔhwɛ styles bi ɛkɔ soɔ wɔn sɛ styles na egugumu ahodoɔ bend down low above the moon jumping sky uprooting cassava planting pepper ɛne deɛ keka ho ɛnti ɛno no nipa no bi wɔ hɔ a na ɔbaa na kosua style foforɔ jumping the sky ɛbaa no yi ni saa style no a ɔte car n'anim a na ɛɛba ne tirim sɛ na n'adwe nyinaa no free driving ne so nhwehwɛmu a bɛtɔ dwa kyerɛ mu a woyɛ driver ni ɛba ne sɛ wotu kwan na wosɔre akɔyɛ w'adwuma a nkɛ bɛyɛ a mɛne ɔba nhyia mu aha na motaa yɛ saa deɛ no a ɛtumi de accident ba nti ɛnɛ yɛbɛdwafoɔ ɛwɔ ha wɔn ɛbɛkyerɛ wɔn adwene ɛde afa na afei ama yɛtiefoɔ ɛne yɛahwɛfoɔ nso ɛde wɔn adwene kyerɛ aba yɛmmerɛ ne nti no ɛnɛ kum chacha deɛ no ɛno ɛne yɛbɛhwɛ afei kwam Eugene ɛna afei kwabena deɛ no na mmerɛ ba mu a obiara wɔ 5 minutes nti wotumi yɛ wo deɛ ne ntɛm a na wafa bonus stories no ɛyɛ Tracy Boache ɛne adriverfoɔ deɛ no na watache on ɛno ɛnti mame hyɛ aseɛ ɛmfiri ɔbɔi siki mame ne no ɛnhyɛ aseɛ ɛgya akɔ aba nyankopɔn adom na wo so bibia bɔkɔ yɛda nyankopɔn ase ɛda nyame ase obi ɔmo a ɔmo hwɛ Sompa nyinaa nyame nhyira ɔmo amen ɔmo tie so nyame nhyira ɔmo amen Facebook no so baabi a YouTube na kwabra asɛm a ɔkaeɛ no deɛ me mɛka ne sɛ wei ɛyɛ nkwara ayadeɛ ɛnyɛ asɛm titiri biara na ɔka ne saa no sɛ ɔka sɛ obiara ntwe ne ho mfiri awarefoɔ ho no ɛyɛ nkwara ayadeɛ sɛ yɛakye no ahwe no nti sɛ yɛnkye ne nhwe no asɛm wei ɛhia ka wokyerɛ ma wayɛ bi ama yɛakye no ahwe no saa na me deɛ wohu no bua no okay ɛsiane sɛ yɛn nyinaa yɛwɔ asase so nim sɛ yɛse ɛmfa obi yere woyɛ bɛma a ɛmfa obi yere wofa obi yera ɛnyɛ so wasɛe awadeɛ wokɔfa woyɔnko yera wasɛe awadeɛ na mpena twe deɛ a wɔde baa mu no nipa dodoɔ sɛ nenim sɛ obi mpena ne obi sɛ womɛn obi a wohunu sɛ ne mpena nie sɛ ɔte aseɛ na awadeɛ deɛ sɛnea ɛtie biara no yɛama san bi wɔ awadeɛ ho ɛnɛ mafoɔ yi ɔmo hyɛ kawa yɛnyɛ brɛ so ne kawa no yɛnhyɛ enti nɛ mafoɔ yi hyɛ kawa enti wɔhunu ɔbaa ɔhyɛ kawa ɛna ɔbaa to so sɛ woyɛ obi a wowɔ experience a waware a wohu no abɔhu so ɔho na ɔyɛ aberanteɛ ne ho ɔfɛ ɔyɛ musician foɔ so maapɛ wɔn yɛka wɔn mu a maapɛ wɔn mu wɔ ewiase a industry no ma musicians ka ho na wiase nyinaa okay musicians ka ho footballers so ka ho okay actors ka ho ebi mefa sɛ ifiri hɔ a police soldier line no okay hɔ so ɔmo so ɛkɔ paa nti kwabra asɛm no a ɔka no meme deɛ nka mempɛ sɛ ɔbɛba bɛka na wotache wɔn mpratwe na ɔde bɛhyɛ mu no sɛ ɛfiri mpratwe so na akɔ aware o mempɛ sɛ ɔbɛba bɛyɛ dɛ ɔbɛba bɛka sɛ ɛda hɔ dada sɛ yɛ mowa womɛka because akwa no deɛ boy no ano wɔyɛ no interview no mu sade sɛ ɛdɛ nti na woka saa asɛm no wowɔ saa experience ni bi anaa ɔntumi nka okay wafo obi yere ma ho aba asɛm ntira nti na ɔde bɛtu ne nuanom fo
Sana mimi huno. Okay. Sana me jeje no. Yeah. Me die no. Ena empena asem a odi be mu no. Odi be mu ayede. Sef ni mpratwe na kwa awade. Wo se mpratwe. Obi ni obi ehihye awade a eye mpratwe. Awade ye nhihye awade. Okay. Awade ye nhihye. Mu a mu mienu a mo se mo nhihye awade no. Mo nko ana munim. Wuntimi mfa dawuro anansa wuntimi metena TV so. Enka se wahima me be wa no ntimi sram mu obi ama no. Obetima abayesa. There be. Wuntimi yesa nti obi pra obi pra. Obi yiri na enyi obi yiri. Okay. Obi pra de obi pra. So, ayese obi a wo kɔ ware. Na am se me pedi obi anya ne hweda. Open virgin. Kɔ wo de. So ti ase nti esasem no de mo fam pra no mem kura pra de emma case we mu. Ani se mpena bi so chan aware. Chen aware. Mpena bi omo ware nyansa. Mpena bi chen chen awade. Be ma woni mi nyansa no be ma ne mpena ho ahia no. Chen ne yire. Ne yire. Ade afra ne yire no enama fo mo nti ase. Cheye mu. Se ye kase obi aware a. We say end of his life or her life. Ekosi ewie bibie ni babia bia wa wobetima ka say wo break awade a wo break awade de wunya kom se wo ya awade o mi se de o mu gira o mu ya awade tisi ye di kwa kosi wo mu ye ya awade so and then na fo na ama wo ja ye no ye de abufuo kura gu awade because muni ma de a friend awade no ti ne ya mo be ye no emfa kwem. Na ma awade ya pam ayi afrim na awade de ye nya unya du trichem se kim eno ano no jesu awuda ho. Okay sa nano daddy ye kan sama ye kan ye mo kan se side chick for so hu hia. Oh yeah Identity na o ka se o mo ware side chick ba ma abare ni betimi egu etimi mu na etimi be ma woni mi nyansa ordinary sachi ema na ware okay adentia sachi kini ye pia bontin onu yiri wo fie mu bibi amoyem mu bibi akama kama okọ abontin a wakọ ye o sachi kisem oba fia waba na ni ko je sachi kini ho sen ne yiri wani jini ho sen en no ka se be ma se bi unya free ni nche na oba fie dia bu ho se nipa yes wakọ ye mu asem na wi a wa be bu se dipa e wo fie so ti ade ma me na ti say oh na o krokro no na wo busaw na ade na dada oh Mr. Brahma bre na adwuma me ko we say na wa man low key bi bo trotro na gi ama mo taware ase de so wa nya ni say nye wa ka sa be da bi wo hwa o say o ye ni sa aditi na wo ye ni sa sa na tie be time ma dia for say that say ma okay o be ji ni time ni bi mo blame na nye de wo de say obi awia na ya ba floor enu kwa na me ka no o say ayire de yire yeah ye kasi awade a wo de duru me ye be the way to na duru awade de na ya okay enti we second one kum chacha oni asori ma no asam dada na me ka say jamu ade eba ye yi su ina asam dada eti asori ma no wo mu ni say Jimmy no wo mu Jimmy se wo mu ni mo do mo sum nyame wo mo bo afori ama nyankopo kum chacha kan wo ka no ono no se bi se kum chacha onye sofo o ye comedian say ni wo free wa ba ye comedian eti ni wanya hode o de kasa e brad na ni abri o so de a o ti we no so no e hon mu na sori wo no e ni abri o ba kuma si weekend bia na tentem o ba tentem e wo akra okọ no oba no sa se mu ngonka okay konka da enti so dwen ho sen so ba ba ye adwuma o social media yeah enu ti o ti mi gire ne ho kan se mu bia o ye dai ope unsa nka ne so nanka ye ndwini se oyenim se afori a ye bo amasofo no ye bo amanya ko na me kire se asem na ye ka no hwe asem bo ha ense kum chacha se ono na eso ka kum chacha won deserve that word what ye dipa bi ase de osi a wote no
so onimo a baby a ogina no eni kwa sesa word free na no ba because adwuma na ye mu ye no ye nyina ni bombo bia na dwi mu do bia nim say no asori no idani business okay so but who be didi asori manatem say asori ma jimi a me pese ye betie na asem ni bio ensori ma no bebre jimi yeah once ade enti am si bebre jimi ni say hey sofo oni fie wura tu na yese ya ma afade sofo yinya ne ba school fees ya ma afade sofo yale ya ma afade asole ba ho chile na yese ya mo mpa ya ma no eye nkwase asem o se enkane so no na se ya na tie da bi ta ma no onim nyansa no no onim nyansa no ana odi na dwuma nyina yese wo asofudie bi sika wo to oji ti se de no oji asofo ma no asore ma ne de no no onim se asore ma ni nim nyansa nti na no oji o onim so obi nim nyansa na no oji betene no ebi asore ma no ebi ehunu nyansa o mani abie wo mo fa ma no enti wo beka sa na tie dia na mese ni nyina na ye nyina ebegu egu duka daya sa na bi a waye na dwen esan se ebra na kumchacha hyewa obo adwuma pa wo ekumase ya ne nkran no wo ya asofu dwuma no wo ya asofu dwuma ni ye no sofu bie ni gana hasesi a wo ya adwuma kumchacha ye bio no otia etia so wo media no so baby a said you see how you no so ma even at all otimi ma akura kitikiti no akasa etia no because of assembly obeka so okay say na nam say obeye say adwuma we bi ni nti no ni hunye hu bi wo ti se kane no there be a can so for one ka hu bi o se de one ka hu there be one can so for it and say so for bia or experience on kasa sorry man ebia jimi no because the kumchacha who can cry say wa ye bida jame yanka nya wo de say obeka jame yanka say asori man bia jimi na wo kura throw challenge wo so ni ye meku okay na wo ankasa na wo kasa asem we kumchacha we die wan kasa yie okay onko no samra bio yen hwe kwam Eugene die no kwam Eugene die no die last week asi titi bibi wo hafa miss bi ananya la nya haya dabi miti miss bi se wo su se ai se ye morning nyum wakoye obanti no ye morning nyum ai ya nya haya o dabi what o kan sa asem no na chese sa we no and record label no links no wo free mu a na wo nya dini a we to fam yeah ndi kwam Eugene de me ka che na se o sua nyansa enti hunu senka o se baby o kono anu odin chen baby owoyi nyi sade a sade e plus e kan no yeah se obi okọ nanim lo pe obi ani wa obi kọ nanim a ana so obi free baby a wo baby na ho akatua nya na baby a omo akatua ye no eya susu dwini se bi a hadum de akatua ni nyeso me ho to me ye mfa ho to na TV ase Ghana ha ye what is here money sika ni edi ti Ghana uni ska wasa mobo no credit enti sika ekasa bibia be di edi kwam Eugene fi se nipa no baby a okọ no omu ska eche ni nkofo no a onko omu ni ska di amomu na ada no because omu da ada no na so okọ a onunu hu no obeka obi amfi no ya twema no okay medasi bebre ma me ma 1 minute na driver the drivers na Tracy Boache de no timi Tracy Boache de issue eno ne de me ana kamenka eno nka ho say any driver for the no be bia utimi bonus no na ekoba bi asem foforo ho ene de ye wa ni ene am di Tracy de no beto okay na makọ we no so driver for the no
And Shemu Abani said, only obadi Shemuna Ukotwika. It's me the accident ba. Minim say was what drive pay. And Shemu Abanono. One years I Shemu. I national. There be me Bezemuna Pro barometer for. Say, woman can be an woman can't cross. Woman fat. There be almost no anchor home. Aye. Nay, then away by. I wait the Abba. Tia Bessay who said, I think so. What drive paying? Said you won't see a can or no. And yes, I mean, you know. Okay. Then maybe I said, we are driving in our commercial car, taxi. Yeah. And the end my long journey near the day. We hear my word, Nina no pa. Who pays who didn't Sabi, 1 morning and na. Nyamun and that. We hear it. What's what the papa to go, man? Never up to Dino. No, I'm wording one. What I say? Once what our mounts and paying 40 into no yen front and to Macacra. Overtake, can I say? Say, the enemy say, one and na, one morning and na. I'm not good young, never wedding. Yes, I'm ready. What are young to us? I'm not good. I bet me like a sabri. Sir, wouldn't know. One do you see more? No, I saw that man, 1 morning and na. And only accident with Maba. And your man can say accident. And to you, no, and not to me the accident. Okay. We are no panel. Yeah. We did Tiana no panel company. What? I don't know what Jana would quarter and Manquas. I didn't know yet. No more my echo call one. Okay, can my old phrase. Almost I know some noise over there. America to now to be boy, American, but you won't know. Especially we are putting the cassava no. 2 bunch, no. Oh, Debbie. Hey, that minimum. Yeah. Obi hold ma. Yeah. Sansem na omo keka no. Omo de omo ankasa no. Yeah. Asem na omo kan kwa omo nima de koro. Okay. Esa se bemme bei e na obo sori awo ye driver ni a. Wo yiri ama ukwaya wo no. Wo be free happy wo ka atwire mu. Okay. Now car dey say wo kotwika na say wo bu afura na enye. Okay. I say wo kotwika na wo ani jemu di aya na bibia ka. Free wo to be all right. Medasi. Medasi. The it's me ba say wo betu aja mate. Say wo ya wo bu afua. One wi mu a. One hwe aye no a. Na wo ya wo ba ni di nkwatase mu a. Betu aja. Dog aso oyira bre. Na oyira bre. Oh, say wa bre. All right, that's it, ma. My heavy will take. I will show you so. Oba, what said you say? Ebia no pay. My sorry, Daddy, cry so munko school. Not say we are done some crana and go school. Ebia done on crana and go school. So, not what brand now. Ebia can say me, Dimawana, Juno. I'm not promising my brother, Michelle Crana was I'm not part the end and when he has seen BBO. So they wouldn't even try. All right, that's it, Mama. You have to take care of story. Okay. Me that's it, pa. Kwabna kra. Eh. Asembe krani. Wo de bia osara wato odo ho nwom san bi. Kasalas bi e kana sembi wa ha. Enen so san di we yaba. Abetum. Ebe no kra se wakotare obi dia me ya hwe no. Enti sapa asema wo eya no credo adeti na oba waware wo pese oni ne ye bibi oba waware die efi pa ni muso kese akofa se be oba na de ne ho bae da bi oba waware ho mpene nye ne ho sa oba waware obi anim se waware adeti na wo so san de ne ho koma be se biye oze se biye sa omo a se bi omo amadwene wo fom na ye sa okay obi oba waware ekukab jama be mema no kora hanye okay oba waware de wo si den san ja homa be ma foforo e basa kora ukuna adwuma na wanka so adwuma kora be sei wadwuma timi ya basa bia to da o da me ware wa hu bi da okay bia to ada fu bi da omo bia adwuma timi ase because wo di fian bam even empana twen kora no say me no wo twempena na me kofa papa ni mi jawo na me kofa papa mi jawo kra o me no wo mu na mi jawo kofa obi foforo be ka ho a e ma relationship ni say me ba cho me dey say o plan me na kofa obi a
Ebese. E ka se bia na wo do me pa. Wo ba hu se ma fa bia ka ho na wo dwene ho. Se de mo ka se. Ba na broken heart. Okay. Ebese. Broken heart. Hey. Sa. We need boys. Sa. Utu wo kwa phobia. Oh boy dada na wo mpena me. Na sa wo ya omo ko fa nkofo ma ware no. Ya binya wade o mi a che se. Sa wo ya ge na ba wonim se empena twe bi wo honom. Wonim se empena twe bi wo honom. Even though omo ware ye, ba ye more or less o ma ware. Omo ye two types the standard of ma ware ko no. And to omo e ring ni ke show. School now dey ko my have you taken no. Wo ba ya o kike. Enne eden. Me say ring na e show mo nsa ni ntina wu. Okay. But e ko ba se nipa na e twempe no bo mo no obi wo serious relationship but enya aware ba e chan say o ma ware. Oh but one say for now the yent me fam penatwe no compare ware no. Yent mi kura. Ma me wo tie tie. It is obi be so pa. Na wo wa kan chi ni pa kura say. Oh serious relationship. Oh we bia me wo bi dada. Me wo bi dada na ni hu hia me a. Me ka chiro say me wo bi. Wo ka che no obi a wo de wa ka se wo bi no ope. I didn't still now open me. Na me mpe we. So ndo so pe. So nipa no ware. Wo ya ware for there wo jai. Me mpe. Na wo ware. Oh. Me wo bi. Nti wo bana se, wo bana ka che, wo bana ka se open me. Na me wo bi, me ka je say me wo because nipa no hu hia me. Me mpe na dia, ene me jana ba before. Na se me mpe na, me nya ne da. Okay. Me nya ne da. Yen to aso. Yen kwa Tracy dia no. Wo se nyema bi wo ho ma wo ya na abrabo ma. Wan hwe ya da chi bi. Ebetimi ase wo future. Ebetimi ase wo pa. Se right Tracy ni Kenya Japan ni enkofo bi hu tokọ ma ku social media nye tokọ aketewa. Na enne wa ware pa de se wa anya very careful a. Ye mom paye anase ye nkase na ware ni begu anase ebese. Ye nkansa na emom na lifestyle bi a nyema bi a oye ya atwamu no. Uni se ni video bi ba ya na o ka se ai ono send on the conda be ma obe fro no waba no wada owi ana wapam no wo ti ko seko. Okay. Meaning so I say video now see se me e ko ba se me pese me ni be ma da me frɛ no oba na ma me na da me wi ana ma wona ti ko wan Tracy Boache e ka bibisa. Oh, e was social media. E was social media anti Endra e reflect here e yi ba. Okay, ene wa ware. Tracy ni ma review ka me ba so pa me ka wa sempa ene wa ware. Nti se wanya very careful na wa amon pa na ne mpa ibo ma anya de na. Obi ankasa ware beja na emom. Niema bi a wa ya atwamu nti na ye ka se wo bo wa brabo a. Boni to the extent that onya boni bi mo be tag you in the future. Enti o ko he sa video no nkofo se ne nkofo si tag sa video ni ma na ware we de ye bon pa yesa ma bibia nsi because celebrities na aba ne bebre na ware a enkosi ba bia eno comment asese omo ware a na ware na se minim se sa din celebrity ni nti na ya na e ba sa I don't know and I say life bi omo put it up before some babe ware no enema aware ne ba sa me nche but okay minim celebrity lifestyle minim de nti a omo ware pe acha buha 1 month buha kra 3 weeks obi so de kra na nsia yeti no na ayi ye ti buha 3 days body mranta hini jon kwa do onye celebrate kra 3 days pe na miensa pe ya papa mranta hini kata chobema ni program so nipa na odi story ni program so na story no e ba onye celebrate na mom o se 3 days pe na aware ni eguye enti Tracy ye bompa na ye magnetiri nkwanso se onya sa adwene se obeware because ansensem na wa keka na etwamu ni die pa na ye ba ma ne se na ware we ne ma problem bia emba ho ye nto aso na kum chacha asem na wo kan no ono asori for ma na ye say you sa asori na kanya asori anke enimu no asori okode ne ho kokan a wonya esika from ne na wa be kum chacha enti se wo be di asori for atem ma adi ewo mu sa asori for ni bi last time me kan wa hanom se obabi ho no ma na asori babi ho no ma otimi jai na adwuma se okwa asori just because ye wo program se me wa okwa asori ne ba onya de obedi edwane ni fie sika ni ho no ma ode be try ne ho nanso on tena se nton ne ma na ode adidi o obejai ne ma no na wakwa asori because
ye wo program be ye kwakwa ye no kwaba be da kom enti ka ye kan me ko ade a enka asori bi ye mu no ye hu se ye won ko fa wo se ye boa wo mu enti collection ye tu se why be mu to first collection second collection father na say pastor no wow kasa obetimi ehu nim ono pastor na nim na say pastor ni nim mo kire wo mo enti ka me ko ade a enka to de bia na say Sunday bia no what omo what chama wa so dem for ma ana say second collection no wa from nyina no wa chama omo enen ka so record there because ni say nipa no ko minister na mum me kwa so na me ba menya bibia di tika no ko anti no o de be kwa so na ko for there sorry aye business na bi ye chain e bi ye oil bangles near there no mu okay obe ko baby pa ko store ni abo ne aboden o ma boka so for bi calendar ke sie na so ono na ebo ama ya to ne ma no okay minim gidie bi ewo okay nti for baby no odi o matama me ano edene but aka 40 seconds eto de bia omutime ya ade a ya so be ja wadwuma ho na o se me kwa asori unim se asori a wo kwen so oba ubenya bindi enti se ko ba so mbe che asori offering no mo de aba no so mbe che amana so asori man se ne be ya ohia no mu na be boabo ye ho uri se Ghana nke boabo ye ho anka ehia ka endokre se ne abai nke embasa ye share the final one mitimi kasafa drivers ne de no ai I say I want you. O say sex de hu hian. Na say won ware na o si de hu hian sa. Oh, pay me knowledge no. Okay. Sex e hu hian. Experience and na say knowledge keke. Experience. Sa. It me di be 6 months. Uni bia. O say experience. Experience. Papa ni crave to my testify. Enti boy si ke me me ba. Oh no say won na o ka. Enti me ba 6 months. Say uni bia, dey na si. Uni bia. No wa aduna. I ba say ya o sen. Na o ho ya basa basa. Wan ka sa o. So there is na o ya basa na o yale. Sa etimi ma o yare. Nti wa yare da. Me. Ena be say wo za wo na wo kan o. Enti ama wa yare da. Ma me yare da. Na say na wo ka say etimi ma o yare. Ende etimi ma o yare. Okay. Utimi hu wadanfo like o male friend bi utimi ade den how to say why busan. O what den how. Come so nde no. Discussion bottom pa come nde no. Ba on fire ni no. Na so aye she. Kai. Ba me etimi yes ah. I don't know what the match. Like seriously. It's me, yeah. My manager, ta. Rocky attire wo. Manager ta ka say. Say wa man nim kra ne ko otum ka say. Enne ko fie ko ne ko sra wo boy bra. Na wo ko na oba na wo sere a. O say wo ko ba ye na wo sere se no. No kro bo se nipa no wa adwuma. Asa wa ye bosa, wa ye moamoa bi. Hwie ha no. Okay. Esa se wonya kakra bi nie no. Wo say ye wo mema bi wo ho no ma. Ati ye wo kese ne ye wo kakra. Me come na. Sa. Hey, minim say obeka ni say o. Me minim say we experience wo msa o. Yes na weekend. Okay. Hey. Na wo. Me dem ni experience ah. Hey, wama oboy sikia ba na num. What the first sex de hunhia. Okay. Ba man kasa ya nu ntino, wo de nkofo mekwa konya accident. Say no omo chim say. Wa nye bia. Ana say oye na timi ma wo bre to the extent say what the car na steer na chi na wo da. Bi wa wo to okra na wa dwen akosi so na say wo sresre wa bre wo sresre na. Ma wunya energy bi ma wunya hoadin bi ma. Je we awasi agire wa ma me ho adwiri mi o. That time na betwi car ni yi. Okay. Satan utia so a awe kra ma ko to baby. Aha. Na say hey, all right, we da say. Ma me nko papa ni ajuman ho. Now, we are sure say the way I was I say driving no so also driving. Now Abasa send easy. First of all, so the me free there, me shall free or no. Shall free o my. Won say boys say kaso bisa say. One can say. And I mean the motive and microphone the can say say. Ebia say
uno o girlfriend and as ono ireda na okotwika utiminya accident yeah na che say musu ana utimi bre bre no utiachira na woda woni mu say sex a good exercise e broke say pa ana munim minimo apart from say wo kan ne minim even last week what was say buy na mama ka bekasa ai o punch no ka bekasa oba no fire kese no ai be ha ba hu so fire bi no fire bi hey TM who evidence no ne de TM yanko papa ni yanko one say da obenya good sex pa no da obenya good sex utimi da pa me mum de mimi nim sa wona wo kanti okay sa wo nya oh no say me mimi nim da obenya good sex okay utimi that saklap kete there any good sex no one say sex there how I obe take sex no ebia oba wo do no and I was on have sex so what I say okay but nya oba there won do no so wo ahead say me no oba me do no ko have sex sex na me ye there okay because on feel nipa no so what I say okay but say wo do nipa no na oni nipa no have sex sada no won utimi da brutal enti and I want say uta have sex and wuntem hey yes wuntem obi bear have sex pa wuntem ahwefo ne atiefo mumra Facebook Sompa 93.1 afi Sompa TV Ghana na mumra YouTube Sompa TV papa ni ajiman o say uta have good sex oda rough oda afi wuntem debe enti mo am pese mu wu no de mama ka secret bin show okay one say mrofo omo ye young pa very young bro mrofo mu look very young pa and I'm sex good sex no mo having anything no mo look very young no is what they me pa kire no because bro ni bia bro ni anyini pa ni age no wosoro obe ka so be obe 20 something years and because of sex that is their secret me say workout or more exercise no workout doesn't do anything sex is a very good exercise enti obi bia obe ka cho say have sex so kwatana ka achi bia onya slate bia ni pa no boa minim the intake of Ghanaians mentality yes minim Ghanaians mentality but once abrofo kwan o mo faswa sebe wo mudi o mun share mu no ya na different from abi before because obi timi ani obi share mu nipa no be wie na wa bre wo hwe the way o see bro ni sex da o say one bro ni sex da TV so de na yam so mu twa de o mu yisini na friend say video this all Titanic nipa ni fan cheme okay me first lady am dating a brony okay almost sex basa sir o pese onya ni je o pese always boy very young so what that na say it nipa biara no say o have good sex e want me live young e want me live long friend say o e want me nyini che okay e ma like everything your baby akoso e ma bibia wo ye bia akoso say o do afuo wo ye amazing me who sex ni nyina akoso sex me who sex e musuo di mo bi what that na say ma me fa no nsi o na me nko kwabra we no so no de bia me ka say overtaking is allowed is allowed to say wo twika nam kwan so na wo ya fo bi eno na me pa kire cheche was in marriage is allowed chremuye because baby how dey ready chrem awari o ma wari wo Ghana won say de bia me ka cho say me fa awari into two major categories okay ye wo a Christopher warrior which is the mechanic say fake marriage in your traditional marriage which is the proper marriage a Christopher dey any fake marriage traditional no original one because a Christopher warrior and one temporal and your permanent marriage what that na say and so we ko warrior Christopher warrior enche ebe tiagu okay enti say obi ba na o say oh say warrior re na ukru no onye very ready na me pa ade it's overtaking it's allowed is what I say but say trust them so kasati ya o say me hu say obi shekawa means ro sir definitely because me who say sa warrior no a Christopher warrior a fake a Christian marriage a foreign marriage it's not traditional marriage and abi before our warrior it's a fake egu okay is what I say and so the kwabra ka say ukofo bi ire chi a musuo no enya musuo but the tell so ya bebo ya bo no
Editing over become into experience is the best teacher. Now come back, Niamo, you see you one. Niamo come back, oh, bra. Are they Upasami Kachawana? Some in yes, you ever see you. Well, and Utimi and you catch yourself finger. What does it mean? We are some finger there on Saba. What's one thing when I say, Debbie, if you understand the meaning of the music now, when we say, on Wakodo be that it said the meaning of Abraham Koya, Kamubuna, Komosta, and Comodesica war on oh, mechanical patro. Okay. Wakodo be that I have Buno Babek to Intisa on a Futobia. The voice no, I ain't here, Nenu ye. You hear the words. My mamma me saying you are bonten, my mamma advice, so be brave. So be brave. Kasu here. I also so be brave. Not just say boy, that be Ebiana based on any personal experience. Me say a personal experience. Ebiana personal experience based on the one who pay. Nipa be asem bia nipa be catch o bia no. Na any experience or they show us what you na hwe. Asem bia nipa be catch no. Who say abono? Yabono. Okay. But sir, would you be a irechi and answer something like that? No, and yamusu, by Yababo, wash a becum. Anything I say, enya no. By Ocean now, Ariana, or Bukitan saying, yeah, we are overtaking this allow. Then we are and found compelled there. Do I can't say we obi girlfriend. Obi girlfriend. And so man call say free girlfriend a quawari. A free for girlfriend a coin for Obi, new Obi as a shower. Why won't worry ni panoa say Obi at me combi. Me. Send me date your band only boyfriend and pano. They said yeah, boys sikano. Also your boyfriend. What are you trying to tell me? David na virgin me there. Na me the virgin there. Na papa ni. I didn't be nebi wo. Papa ni uche mo a. Me a virgin. Me for virgin ya hwe. Asemo virgin for fie. David. Virgin for Papa ni uche mo a. Wo de wo mpe ba only boy. David. Babia opese o date ni bia no. Also boy. Adentra. Because me worry me fan ko si hwe. Auntie also boy come. Also boy come ho. Na wo fan ko si hwe men date ne. Mami date dey. Men date oba na. Ade no na me pedi. Sana be ya obetimi anyina ache. Oh. Who say me young? Who me fie? There you we are young pa. I we are very young. And the boy no one. Me do me sina. All right. Okay. Mama nko. Me ba ma dachi man kan. Dachi ma. Seconds. Dachi ma. Ba wonam ne anya no. Say say dey won tin de bia. No ne abo trade ni bi. Papa jima yen to so. Tracy Boache nsem am okay. Adeta mu celebrate no. Sir, why are there? Then why? Oh. Sir, enye is so be free market ni mo. Tracy Boache worry na worry the fake marriage. When me all celebrities be bria wo muntimi worry. Tracy Boache ye celebrate na me person bet no. Onye celebrate. Oh, for to my knowing do a celebrity. Dabi. Ebia you don't understand. Okay. We have an actress and celebrity. There are so big differences. Obi biara active will be a celebrity. But it will be obedru and son I be fa abeka celebrity no. Okay. Ghana has say your back glamour ni your English part no. Yeah. And confirm me happen that can one be celebrity. Jackie Apia, Van Vika, and Michelle. Majid, yeah. So over local series now. You fa nipa ba kope. No celebrity. Why no? Ajako. Okay. And carry na your actor and actresses. They are not celebrity. Okay. So being a celebrity and system celebrity no. Is what I didn't say. And one baby or the marriage no fight. Yeah, it's very good. Say wetimenya bema aso ni mu amana ware. But say from the speak bi o kan say or no so hwena o ye guy na omitiwa wachi no ono ye bibi ya ono da no awo ti ko se ko. Na o ye hwan ya obetima say ade no. Who are you? Say no ye. One is Tracy Boache. Say no ye. Oye actor say what here that what onya say me unu krap so ya. Oye producer so kan. They produce there. Movies baby. Shakira Productions. There na Shakira. A movie production. No fa so be no the Oh baby, and no dey nya sky. Sika ben. So Oscar. Just watch nya sika be film because movie we nya ne. Movie be o mo act be sika be film ba. Sir. Debi. All right. Mama che wade. Ye ka celebrity. Nanado celebrity. Jomama celebrity. O ma hene ya wadu Boache celebrity. School fees.
school fees metima classify as a celebrity because metima classify school fees as a celebrity because umba like YouTube so e me kan kwasasem obi biara but YouTube e kan kwasasem ombu no hu biara enye celebrity because celebrity you have to live a legacy life for people for people to adore you for people to know say wo ye nipa bia ye de yasem be dan wa entimi nkwa abontene but to subache o de wasem ko dan na ade be china da abontene speaker and I make omu nyina nye celebrity all of them are jokers and comedians. All right papa ni meda say mami fa me last one and fa mami fa me yiba ko so for 30 seconds mami for 30 seconds so yen fa kum chacha be kan asem bi say me de bia de me catch us nkrofo mo kwa sorry de I was all very wise enough. Now your creativity. Now all your waduma. My papa be here. Now for your sika. Now for live your life because you need suffer. You need suffer be a rease. You also suffer because say asofo be brio. Nyina a froster. All pastors, prophetic, everybody is a froster because isu Bible no the fraud. No robbers I can say big and robbers. Bible no ekito omo na your weapon, big weapon. And you two can say AK-47. No mo ri ankrofo sika. So there is no pastor or there is no osofo bia e wo Ghana ha na asase so a I was say it so oka say omo kwa so obi mu agimu a odika because wanya sika from nchen wie ento hu so mo nyina agimi fo so what na me pa che no enti mem I was so bia hu say obi biara kwa sorry bia no onjai na onped ma papa bi no onfa na brabo nyina enye na dachi bi no wanye den wanya like obi wo krapo na sika nyina kwa komo sofo okota for abon sofo me be dan po ntimi rent just 2000 krapo ntimi fan rent ni dan asori so mbo for real ma so obo for beti ma ko bo for be say obi timi sisa ni sika nyina do ko bo for real erade sofo be so seed what kind of seed are you sowing seed ben also you are disturbing yourself minia. All right meda papa ni ajmaya sibebre sabre ye be kwa homa no so na yatiefo ene yahwefo nso no yaje madwenkyerɛ number no 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 ma yentie monso madwenkyerɛ hello yes sir me ba jo odini baby a wo free me kata free komo me ba jo ma yentie o me de ya ba jo already on my feedback enti twɛn ho kakra why ya na ma bien me che hello yeah hello me ba jo odini baby a wo kasa free princess yetie o the brand ni kan me support me pa the papa ni kan no can expect to happen okay me support me pa because I say oh yeah am I okay you can me perfect papa me support me o ma ba wa ni je hu wa me ni gidi hu hey enti na wa twi say no timi ko say hey many people program amen we have baby ono de ne de fa ye de ano de hello me ba jo odi ni baby akaza free man so abiya DJ Tommy okay Tommy yetie o to ya no kan no nje mi kina wana me kan ye kira wa unyi ni sexy but I young in fact me try de kola ma tro ma de ko e bi ba ba ko ko asire ni omo nyam ke ise na o de unyi da asomna papa ne kana di sia yin se ni e sexy be good sex ke de o kan good sex okay e ma unyi ni che anytime be we active okay anytime be we active ke we di bia you ko papa ko kan e di ko bi ni okay asomna papa ni kana no ko pa all right ye better say nyankopon shwa bebre hello Eba jo wudi ni baby akasa free. Pacho your friend Ivy in kasa free. The pasi ejafo. All right, Ivy etio.
If I told you, I can mind the can so and the crapper section one. You won't be brave. The bear man or Bamusia. That's a bear man now, but the pan was ya. I did you come to say? Yeah, ask the big part, the sleeper, the the way I was see can eat the ass where's you know, so juice na be go say papa ko ade da bia na why come on and so the when you say brand I mean son pa yeah that's it stories no nya sex dey no kwa kwabna say stay away from married women Tracy Boache eware kwam you see all free links afei ehona sex dey no ebe shemu kum chacha so say asori ma no sebi munsua nyansa enti yenti o hello evening me ba jo odin baby akaza free the family dey America say awatu all right yenti o minia sha ya kum chacha kano mama yan fan yellow be serious show obi be kan cho fe yan fa sorry fika mano yeah I think Ananias Peter omo Ananias mo be chantra omo muye mo ba for ya omo de come here for na etisa enti about no kwe no kan na sorry mano yeah wife enough who bet me do see obi bet matam akodi ska bank dia akoma so so they bought for me find so ono ka o tu kura no we bushi apenyin tem da wow yeah I do support to come tata 100% yan ka so collection enye ayo la collection no e fa so ben ene de brayan nti yenye wife na yenye ife and this kama amount for bushi amom ya yani friend bi ti be frade onya en frame gbogbo ẹni bí ti bẹ̀ẹ̀bí ń sá ó tún máa ṣàṣù bẹ́ẹ̀ fi sẹ́mi nàìjà kọ́ máa ń sọ fún kẹ́ ní sọ́ọ̀sì àmàǹgò ànáṣẹ́ bọ̀ fún all right yẹ bẹ dá sí nyankunpọ̀ nṣọ́ yẹn fa yẹ last caller náà yẹn kọjí àbúrò àfọ̀ nkratoọ hello. hello. bẹ́ẹ̀ sọ wò dín ní bẹ̀bí àwọn kásá firi. yẹ fẹ́ mi mẹ́ẹ̀fìà kásá firi ní nsúwàmì bọ́ọ̀lù àmì nkyẹn ọ̀pẹ̀ nàìjíríà. mi bá aṣọ yẹ tí o. mẹ́ẹ̀ ọ̀bọ̀ sìkì ẹ̀yà àdúrà paa. ẹ fa díẹ̀ hàn. ɛfa yɛfrɛ nsɛn nsɛm afifiri n'anum ba no nyame nipa deɛ ɛwɔ sɛ wotena ase na obi ka ɛnyɛ wo na ɛwɔ sɛ woka adeɛ deɛ wɔ hɔ a nipa wɔ hɔ a yɛbɛka ɛnyɛ wo na ɛwɔ sɛ ɛfiri w'ano ɛyɛ dɛn ɛka nti nsɛm bi wɔ hɔ a ɔka a ɔyɛ nyame nipa a ɛmfiri n'ano ɛni kwan sɛ ɔhwɛ ɛkasa nti ɔbɔ esi ni nyame nhyira bɛ paa na ɔnto ne kwan na ɔma ne nhunu asɛmu da na ɔbaa no nso deɛ no daakye hema adeɛ no nso deɛ bamma suro no yɛsɛ daakye deɛ wonya bɛɛba bi na otu kwan kɔdi bɛɛ wan yɛ bi a ebi anu wan tumi ankyerɛ nti ɔka asɛm a ɔnhwɛ ne yie bi da ɛno kura na ɔka kyerɛ wɔ no yesu yɛda ase ɔsi de wei ɔsi ka sɛ 6 months kura na wonya bi da ɛnyɛ o sɛ ɛnyɛ wɔ ɛnyɛ wɔn ankasa woka sɛ wo mɛnyi wadwi sɛ wo all right yɛbɛda yɛafrɛfoɔ ne yɛahwɛfoɔ ase ne mmom meka wo sɛ dwumadie yi ɛyɛ live ɛwɔ Facebook Sompa TV Ghana and afei Sompa 93.1 woba YouTube a ɛyɛ Sompa TV wobɛtumi ahwɛ yɛn live afei wo fie nso wobɛtumi ahwɛ yɛn ɛwɔ Sompa TV yɛwɔ multi TV decoder no so Sompa TV wobɛtumi ahwɛ yɛn na uchinchim wɔ fidie no ana ɛkɔtɔ Silver TV nso wobɛtumi agya to hɔ ɛyɛ Sompa ya na yɛfiri sɛ ya na yakɔ akɔhyɛ hɔ ɛno nti saa bere yi ɛyɛ dane yɛ ho na yakɔ akɔtie aboafo nkratoɔ yɛba abɛtoa so. Let's place a bet on this afternoon's game and this evening's action, bro. And 3 more tomorrow. Okay, remember, when I slow down, when I take a break, and I stop chasing losses and stick to my budget, that's when I'm going to have a lot more fun. So, let's place a bet on this afternoon's game. Bet responsibly. Regulated by the Gaming Commission of Ghana. No under 18. Terms and conditions apply.
All right. Yabesa mobi bia kwa ba high Sompa 93.1. Sompa extra sunye mene eye oboy siki papa ni ajman ena fe dache hima ena ya shiamu ewa ha yede Sompa extra yede ebremo betway.com.gh bomodi ana phone chi omo website ho ukwa games no ubetimi atutu bia na ene so kakra atimi aba obotom aha na kakra atimi aba obotom ajese enya agro Facebook messages no ene beje brena yakinkai papa ni den aba ho what the message ki to be kakra bi okay obi say every time I hear him childish idea nkwa minim nipa or refer to childish idea nkwa anytime every time I hear him childish idea nkwa okay omo afa nipa ni diamba okay ena Don Joshua say this fair guy pa that just minim so the whole media any be wa but Thomas AJ Buama Amachi so say papa need telling us the truth. Let's pray for all married couples including Tracy Buache. Okay. Today mark exactly 11 years I got married. Happy anniversary to myself and my wife Sergeant Sylvia. And Don Joshua now so I don't know whether he has been asked to act or that is how he sees his things. Okay. Not just what they mean I can say you. Me sure. Papa ni me da say for last one down I am enjoying the show live in Sunyani Zongo. Dr. Zampa Heba Center. All right. Enti Sunyani 4 ye be chia mona ya chia Techiman 4 so a mo hwe ye Sabri Enkraza 4 so ye nyante ye se mo hwe enti ye chia mu nyina ye de part 2 no to so se na edi kan ne ye was special guest wo fia na enye easy ene wa fan ho setting ateze enya agro enti menene be hye nkomotwetwe na ase ekọ na wiye no abegyafo so beba mu na se omo asem bisa mienu ana ba ko bi nso a omo nso abisa menua bibia boko de bibia jina na so won adom nti yeda nyankopon ase na oba no na journey ni tisen oh nyamiadom na journey na yeboko enye bad ekwani nyina de so nti de na kwan so all right and quickly Miami sir ye ka se Kwasi Abranti a one hwan Kwasi Abranti ye Abranti bia ye wo no ekwapimantem okay yeah we ekwapimni Eastern region na metena ya nsawomna metena ya men collaborate kakra okay na sukuu kone abofra panti ofia esade abusiani nyina ko sukuu nti yeto asukuu sukuu a me be akukari training college ena me de ka Ashanti region nti me ya checheni oya checheni by profession oya checheni by profession won yeah by profession me ya checheni that's nice that's nice na checheni na osan music send it you combine music and teaching okay enough sir okay enough sir and so yes no so how do you get along with that yeah I calculate my own plans okay ade bia me no me de ntoto to ho say okay me ye we anopa awiane anwumre and music is passion a passion yeah nkola be ka say ade bia talent say honhom no kan wa wo ye den a unyi sa den kra na wo ye adwuma ben sa den kra ade no ntumi nyina obeye into music there you ntumi nya inti efi yeah massive big time okay so for how long have you been into the music game music has been part of me but professionally the America say 2 years near me shase na say oh yeah wadwen say oh fan serious no yeah and my maybe say our question we answer na my back to this point abra uswa no age ben and na hunu say oh music talent me da say asem we dey me kai say me ya bofra ye kwa kra sa time ye na na ye ko basri okay na ye kasa singing band ye busia ni nyina ye singing band mo busia ni nyina efise from mama me papa unu nyina papa me nuanom
ebi bo soprano na ebi bo alto na ebi bo tenor na ebi bo bass enti na obo den na me bo tenor enti nyom na de many film in color brema me who say abusia ye tunyom wa sorry no yeah na ye tunyom sa that was it enti since then no nyom come ho okay dia me bia me onim de enti a me bisa sa question no de enti a me bisa ni say just 2 years ni and I will share say effectively and now full time our year business no now then na unim say what talent na all this while wa sabre na o kanjagum me da se pa na sa asem ya we bi say o za me kan asem bi say o fie na aswodin ni ho bebre a asa utie afutio no enti ko school abrafie okay and I obasha senya nansan na adwuma bi te say ball ni nyom afi ye hu no say eye adwuma ye de bo bra sabre no na o ka say o tunyom kra say akwasampafo adwuma ye pewabo inti ye ma waduane David inti o ko tunyom akohin okay kwasi ka say o ko tunyom a sabre no ye musa nyom no mfa so bia beba so obeti sisi kwasi nko school aso bebo nyom me kai say near our studio hashash studio madam for back on then times there be me can say bra kwa kwese no more recording or your nonsense na me was studio okay ana na ye guys inti how my mentals na ye flow wa o de be fa no o de what so na ye de what so okay na ya frequency best ko training college enti wa bra mo camp no ye wo camp no one say eno so akwa say camp no fi camp a de ekoso ho no ni hobby mental no ba na say bia nka wo lines na ebe de kra wo ni ho ya say so awie okay enti na say de bia wo camp enso kwasi na yentimi nka say da bi na say yeti awo na yakọ school kakra ba say yakọ school no they are awo pe no yaye de say aka kwasi de efe de aka kwasi abrantie na komatoni yem all right atiefo ne ahwefo mommra Facebook na mommehwe kwasi abrantie wono ena mene no etwetwe nkomo no YouTube ye live Sompa TV wo de me se bra na behwa de kwasi abrantie sene a wasi afa no ho ene ensamo a wo yiyi ano sene a wono ankasa wote na ene minim se be very very interesting e wo fia ye woni tracks enso wo ha ye beja gum na ma mbisa we sabre ya wafa music no serious no is there any challenges there hopa ebini den ebini aspect of promotion okay say music no pioneer ados wana pioneer de abroso ene de abeka agro no ho enso say tie bia no akoyesa abrabo ya wo obi bewu enti ebi abinfo wo mu so de tie bia no be brass na ebi nso asori enti yempa ba ho all right enti o track a odi abai kan wasam kakra che okay me tracks media bana de edoso even ye ohina abena no mahu abena bi wa ha enti ka abena no asem kakra che abena asem okay abena ye madamfo papa bia mehia no wadamfo se adamfo na gugumo ya ko program bi na yehia ye me pepe na sem ono so pepe masem okay isa ne futu na de maminti okay na etoda bia na akwese dia enkomo ya amudi etoda bia na yeta etwen direct kakra debate okay efa se abrabomu so bi ni obi betina kra na nsan mpena twen adoso ne sei enti that was it the concept no by say I am writing a music that is in connection with love. Okay. And I was like, okay, Abna is my good friend, so just let me use the name Abna. Okay. To connect that idea, say, Empenache woho, but yo asetna na wari bin so a bema no. Ohu oba na so som ne boa. Enya fe ne yegina mfichiri kra. Go straight up. And this sana Abna no. Sana Abna concept na your freestyle kakra fa Abna no na ye nhwa de. Abena me kana semia achema krov
na ofie fiti krotiana ne ho boni fie obemu obenie ofie ni fie onima wario onie ote odasio akatechie owa ho brasio fidi fie yabako fio ya nchempina made amene abina nebu fisone mehima bako pea metene soa na ma sorry nisara me soa na ma nane my baby mene abina nebu fisone mehima bako pea metene soa na ma sorry nisara me soa na ma nane my baby. Wow. Baby, I am a dear cran say also in so now was sorry. Oh yes. Madam was one day one tenano so crown was sorry. No, sorry. Because the will see door near no. Or tenano so I be hand one tenano so crown was sorry. Such a wonderful piece. Such a wonderful piece. And this a new way unya inspiration over here. Because as a musician they himself to me that was on that ultimately will be as sama waka. Yeah. Now and I'm so my words no nyum na ba wo de no so e ba no saying okay media idea na asor programs are said okay. Make yeah a discussion being connection to relationship ne ade and na ye kan ebinim ho no ma how omtwempena fa na oninam mfichiri ne bi okra ye tutunsi ogu ne so ne ade so the concept was ade na open na some obo a go straight to the house nice one enya fe ne ye fa mfichiri bia na yakoto kro ba boy once I can wasem bia o de fa sorry what the first singing band yeah o voice is where there ampa anka aja mesum yehowa na o de bo but I say o de ra into secular music adintra okay I love music. Okay. And I believe in one thing. Yeah. The words of a song tells the quality of that song. Okay. And yet how we categorize it. Okay. Say secular. Fine. Ebinum beka say you are senyom. Sa debate ne dey said you be aka no. Could you believe say me ne oka say me fear sorry. Ye koye rehearsals. Me fear sorry and me de ba hey. I'm a chorister. And when you listen to my songs, you can tell say the words of my songs, it portrays and yes, say, you bunny say yes, in your name, a foot you, and I had in my home, ewa brabum. All right, medasi, and you know, come on, because the way I see my freestyle no crano, a mama won't say, you know, a biwum. But your MC, my ready, and you know, your person, your bona. You have it the feel no na tomorrow ready mama yehu my yanko yeah oh yeah when it's raining you know it's stranger on the mix osramon fiti pura kunkaraman esumudrumia no one me and say ye na mo benum cosma fidia abina ne me kwan onima wario onie mati audasio akatechie owa on brasio fidipie eva kofio ya nchempena onima wario onie mati audasio domo katechie owa on brasio fidipie never go feel ya nchempena made abina nebu isone me ma ba kope aba tele so ana ma so isala so ana ma nane my baby tele abina nebu isone me aba sorry so ana ma nane Mama sorry say kosi enyu mirror mini obi arun jise wonko aje semini hope abina na meye akumengina eye wonko miti no pe kosi enyu mirror mini obi arun jise wonko semi wapedie odo na meye akumengina eye wonko abina me kana se achima crop na ofie Krotiana ne hu boni fie obemu openi ofie ni fie oni ma wario onie oti
Audasio, Catachie, Wow, Brasio, Filipie, Evaco Fio, and Champina, Udima Mario, Nie, Ati Audasio, Domo Catachie, Wow, Brasio, Filipie, Evaco Fio, and Champina. Ow. So great. Wonderful tune. Ow. Kwesi, wonyum we there in fact, enyum no eja wom. Enti why they produce nyum we? Stranger. Yeah. Oh, why are there? Your record label ayewo. Nice one. Oh, no, so over here, two voices. I said me two voices, yeah. Stranger. Yeah, your team. Okay. Now, as a track we mean I made a concept no buy it, he was like, because now can baby say o talent we unko solo and our record label be man our there by. Exactly. And so how far is the record label going? Oh, it's great. Okay. It's great. Yeah, koya nimpa. All right. Oko YouTube, baby, I'll be Fabia, string tunes. Informations be out a fire, hono. And how far? And a question, you say all the music in the core. Because you will be me a sound engineer. Yeah. Obi wa otimi hu girl bi wo area bi na opese onya girl no. Yeah. Girl no so ani gyenwom ho. Nti sa dia so petrol lines bi. No the winning girl no. Yeah. We are the points we are. Nasa. Obi wo so bi aba opese okobi. Okobo show no we asa. Enti wo de en ma yehu how far you want to go. Music there. Obi kan say madam Fibina o say ochiti on na yere na okoy on na for di nko no nka say odon say church papa ni inside ono na o kan na say cheat na de o say u cheat e de pa o papa ni dia utimi kan some o wo da kwasi to aso dia why obeka kire na yere na no say some things are we take some things to the grave. You take it to the grave. Yes. Nice I'm out. Okay. So music, now that you are taking it big time, we are taking it to the grave. We are just giving up. And I say, all right. There is another tune here. Yeah. Now on the title, no. Yeah. Dengbe. Yeah. Dengbe. Kroboning crying. Kasa. All right. And my person you better drop here no so. Na you have it a feel. And the MC am I ready? You drop his tune way so. No me, Igate no me, Kama ube no be me on. Pidani mahi hawo. Sompa extra. Check be no we wo. Ema bai beko, strength use. Ema bai beko. Yangate no mio, no mola magwedengbe. Sinene ema kanene ema ohi. Koya wene ipa, dengbe lo maya chu. Se chacha mau awe nine kami pepepe. Loda biko kwi ohe, dabi anya miko pia ohe. Kia no vodo kono male kam lobu mene obe. Eiko masala omne koma nyaze. Se wachuonge fotue kasi bende wa magbu. Loko pia we ohe. All right, and you wait say mukakra. Nyumwe nyumbia. Damakumaso. It's about life. Okay. It's about life. Mete mau. Yes. Mete nyankopon se. Ese bia na obi hu ne se obra se waka echi. Okay. Ase wapa baby. Ba ne tintini ni tietia de a krobokasa na kan se. Yeah. Abrabo ti se America too. Okay. Ebi edimrika gidigidi pa. Yeah. Ebi so bekono boko. Enso dia ye hia na se ye nyina ye bawie. Ena ye hwe abrabo nso a awie na ye kwa ne se nyame adom. Obetina ye do awie bia ye be nyame ho. Ye nyina ye bewu. Enti se wo hya ase agame no. Ense se mabamubu. Okay. Yeah. There baby ye nyina ye ko de wa ko du. E hwa ne ye nyina ye ko. Nice one. Se me di kan jaw. Ye ko nkran. Ukita private car. Me fo trotro. Obi for bus. Ye den a ye nyina bedu nkran. Okay. So in life
just pray say nyankopon oba ma wa hoden ne nkwa de tie bia obra beba so be ko ni speed o we ko no boko e de oba kodru obedu ho ahoden ne nkwa ne hia eno nkwa ne hia. All right, meda si bebre my social media handles no Strange Tunes. Okay. Okoho information bia spelling no pepepe na my no number 4 DB. Tunes near TUNZE. Okay. Strange Tunes. Okoho kwasi abranti ho nsem bia open. Okoho Facebook Strange Tunes. Okoho YouTube Strange Tunes. Ni nyina Strange Tunes. All right. All right. You better say. Papa ni ajman. Yeah, me ya. Wo question bia na wo futu sem bi wo nkranhye sem bi de ma question na. I was me no. And the first one, Mesa drop in the kra. A very nice track. And I mean sand drop yansa. Fatum. Men fantum. Fasanyum ne tum. Ma men sand drop in we biem na yendi asaka kransa. Aka emreka kra bi. But all work and no play. And then also boy siki otimi twa na say. Aha. Yeah. Oh yeah. When it's trending. You know, it's stranger on the mix. Osramon fiti pura kunkaraman. Esumudrumia no anime. And say yeah na mo benum cosma filia. Apena ne mekwan. Onima wario nie. But your dasio akatechie. Brasio, Philippie, Eva Cofio, Yan Champena, Onima Wario, Nie, Atia Dasio, Domocatechie, Brasio, Philippie, Eva Cofio, Yan Champena, Madia Pena, Nibu, is on the meeting. Nadem Akra, why name him, sir? This one, and I mean, we. All right, ni my NTO. Okay, who's a mouth drop pay and you wake a crowd to? Yeah. Once always be a catch us and Ghana musicians problem. So what I say? Yeah. The catch us always be a many Ghana musicians problem because of creativity. Yeah. Lack of creativity. Okay. By this young man at me say, oh creative. That's why you're very creative. We are very, very creative. Okay. Because utie and rhythm na perfect. West perfect. Me money what? 99%. 99%. Period. Okay. Data make us and you way add. And at the me catch and say, Omiana ni. Na baby ni record will be omuni mi money. No money to me. And pushing you way. Okay. Now you be able to far, very, very far. Okay. Because what's it and you say a railroad one can yeah. When they watch me say Ghana music industry no. Yeah. Your uncle Fobi Honuma, they are creative. But we have other people out there. And there make us say always be an making sure say almost with my creative work. That's what they make patch. Yeah. Make na asemi wona was say make but me into no. They kwame Eugene ne management no. One say obi biara obi free on abadi biara na or tato no onye creative. Okay. Miss V. So you creative there obeko nanim. Definitely. Okay. Because of Miss V enye creative into what tato no. But you creative there and kobeko nanim. Okay. Because obent me kumu career. Yeah. Oba de nimdio di mo bia na tumi odi mo bia no. Anu ye den. Ento bi biara no obetimi de ne spiritual background bi abrel form. Okay. Only what you need is to be a creative. That's all. Okay. In the time we know, money. No mum push. But I say, Obaisiki. Yeah. Minim say mi hu say na o hinhim ho. On say mpayimfo asade ya na gentle yet wona ye boy tisa. That thing ma so person tete we ne. Na abrantie no fan say mbeto no no. Na me hwe no na mi nim no da. Yeah. Aha, nti ne wa yi am me hu no. Say we a musician na utie ne nkomo no akwai so on the school count when mi yansa kakra. Yeah. Na so mo man fa school and count there na adwen no nhyɛ da. Musician say dey be a passion yen tanko school. Yeah. But we dey wa kobia kan. Me kura brem na
dwumadie na me di nne no yeah nen na me say I me passion fi say media no mani je ho no ye bom school mu anama sai wo me anama sai okay in form 3 kwa 3 years form 3 kwa 3 years 3 years hey oh boy siki form 3 form 3 good years 3 years mo me gina ho na me gi twi na mpia bontia eno ano no 6 months na me ma school okay passion no a me china akoye adwuma no a me ba no na me no mo be ye nya nso ran kwal ma say adwane ti me ko be ba na won ko form 4 na om se o ma me nko yesem say gina ho so nti se utimi ehunu wayi a wani je ho na ye kase ku school na utimi ko ya enu nti na me gats ma hu say oni mi nyansa kakra de dia ya me kan kakra no nyansa no ye hunu wie eye na dwen say oni mi nyansa nyina ebra wa tari dua no ho akọ na ne ba diguma friend ka jere say papa ka wo dane ade ndi tu achia kebe bo na kire say nyansa no wa nyane nyina no so bo ni nyina no ti nyansa de nipa bie ni wa wo ni nyina kosi debi ezida so it is clear odi aka ho no ebe ma wotima hye ni niema ni yi kama okay ama aboa no okay enwum no so say de ni ka no enwum no west no esisi so accurate out to say yes sani o si a auto nwum no na obi a auto nwum foforo bia ye nimu wa so nimu wa ye din di tie no ye din no correct senko odin dada ki e boss no a even at all mikra ba me gidi say wa ba Sompa ide ye hunu na wie na me ka no senko obi a odin kakra bia ankanyu we no konfri yanko no na obi a frefred say onyum no onyum we de obi a kope but sad say eba enyum no ye kama me agaza mani age ho na ade a masa wawura mu no eye say uso say teacher di adwuma we eti niema bebre so we bebre na wo mu wankasa etimi heti kakra sa ba ni mu a on be frefre collaboration ne ho ne ma na o mo be ye no yeah obi obefre obi ade se wo nwum nko ade ane ne nko ko ne nye oye ya me twetwe ho entwe nye se o me ni mi lebu no dwene ho na de mu lebu no okay enje da nye lebu bi a no de okay ye nim sa lebu no mo ana mo de ba etu obi afre wa ko de nye okay na entimi empeja fast okay na fa kan wadwuma no because eyeda onja de bi wo obejai se teacher de oba to say teaching no so ye ne passion into the back home me wi che say teacher no se na be obebo amofra wadwuma no anya bia na odi teacher president kurakai me kai what I say enti teaching de e wo ho o so de o call training nyina ka ho enti o course de ne a o ba beti ma say teach but when you wura music all right millionaire for adwuma nti unya mu na wura ya then you go for it straight that's it ma school say what sanwum ni nyina then I'll catch you kwasi na nwum ni de say no ehye west no e kopan but me say me busa no question we okay with this same music now this as see you know how do you see yourself in the next 5 years with this song say nwum we say ekoba say Sompa yebebo ananse ekoba say TV stations ne radio stations be ebo say na wo pese wo hu sa anwum we this particular song no say na wo pese wo hu in the next 5 years another 10 years in the next 5 years another 10 years because obo anwum we dey saying nyom we say and afena wa drop it what the ever this year yeah me ya de to ho de a check akra say na me kan but afena ma drop ya but say they are okay promo no pushi na Sompa da Roma any abusia ma say mu aye nyina mo bo aye yi na say pushi a 5 years 10 years kra de me dirisa ankewa if say nyom no mu nsem no e beton na eno so ba boa ma e be hye me nkran say da bia me fa nyom pamra na nyina nche ye wo anyomtofo bia e bia o de nyom ba
nyom na nkasa di afepe na nyom no kraira no kre enso me pese enyom no gina e bia 5 years kra utie nyom na utene se nyom no no a utie nyom no eti nyom we no eye high life ana ye sa we no e fall under categories bebre. Okay, me that because me say dem hu mami mbram kakra o say uhwe enyum we no a e fall under Lovers Rock kakra utimi sandu eso di reggae high life na me pese mi hu so what as here aha nti sana na Lovers video ana dabi afina ye ba be video ndo wasa oni mini obosiki ba mu yamba ma ye obosiki de obebe mu mo amba di anyi mu hey asemo and obadi e wo mu no ai me say onyi abra ni firi no pa da him da chi ma de beba abra me da chi hima no me ene na amada no abra me da chi hima all right me pa cho bra Facebook na be share kwasi bra Facebook Sompa 93.1 Sompa TV Ghana uko YouTuber Sompa TV Jumadi nso live Sompa FM so 93.1 and Sompa TV live me di Michael Donko me ni dachi hima oboy siki papa ni ajman ene kwasi abrantie wabeka ye ho aye ne no edwetwe nkomo ye kwakotie ya boafo nkrato ye ba be fa calls na ye tie yatie fo ne yahwefo yatie omo de omo waka kire kwasi abrantie yenda ne ye homra sisia They'll play a high press to force the mistakes. They'll dominate the aerial ball. They're too tall. We will handle the pressure and smash them on the break. The number 9 has scored in their last 5 games. The passing will be quick, decisive, precisely. There will be drama in the dying minutes. This match will mean more than 3 points. They will have the home ground advantage. This is why I bet. This is why I bet. This is why I bet. Betway. This advertisement has been vetted and approved by the Gaming Commission of Ghana. Bet response. All right, yebeda obibia se muguso a mutie na mohwe yen so yebeko your phone lines na so na mo a your stories no manya kwan no wobam na uka bibi kire kwasi wi a obetimi a kire wadwen afa your stories no so 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 0548 931 931 and 0551 931 931 make out say we are jumtuni now you up and coming wo pese Sompa ye boawo na wonyom eno videos no ye boawo a obetimi abaya front desk na woni ye lady no abedi nkomo management no betimi aba na mo ni mpanyimfo abedi nkomo ibe nkwa be fa so a ye be boa mo hello me ba jo odin be bia o kasa free me pa to ye frame of answer me kasa free teaching oh wa fa millennium yeah bibi aboko de nyame adum papa na onzo nyame adum yeso ye ho ye pa so ye tie o Nikia une watifu nyina. Okay. Yeah. Mimi ana watu nyom no nikia no. Okay. Nikia une watifu. Otie pa. Mejo so. Mimi ana wabo nyom no nikia no me bona baso so. Me da say the host no cast or no a sound engineer. Enti onim say the nyom for esie. Lokre enough from enti machine nkuna se adwuma na wafa na adwuma pa na mum emodin mo eni aninia na se de na oboy fiki kanu se man ho so se nyum to phone bebre o mo baso na o mo ma baki so enti tina nko na o mo career no aende na 3 million ne se man nye sabi na mum nti afutu nso na baby anu won some na the na mu dika kanu so mimia monsem na mo kanu awade ni monsem no enough from coach you the only say the abrabo ne tie ne awade
Yeah. Enti empanatwe no metre yimianum de kwabna ka se me ma mudi awale fo ma o ma awale akino eno de enye eyemusu tan se obi yere de tan se me papa ti aso kan se mi se o pe to hu se enam ewo yonkutu ho a ka on saka uti fe so puso uti na nam wo ho a that means o yonku de so nam wo ho bi ma pa umpana kra hu to bi kra kono ho a existen na oyira wati sika ye no ho ade enti metumi ni am ni ma nyina men kata wo mpana wo oyira men twempana na mu bi yere de na sre adofote na de ipano wata kiaka enti no nko ade enti school fees mistro am de nkomo so aja enti mistro abakiri no ebe ka edate meso medase yankopon shira o mechia wo ne ohun kani ne abusua ni nyina. Hello Ivy BMO Sompa game. Okay, Ivy etio Yo yada mwasi wo jumaka mudi Nisi Sompa pa ye ni station da what's aye me wanwa me ni influence from Omani so sad to 6 o'clock news. Na de ati. Nyamisha Ivy. Nyamisha mo pa wate. Nyamisha mo pa. Yo me ko ma se mo so ni ebra no. Yankopon share ne pa ne voice no emu ede. But won say nyum na what no. Ne voice no etena lintino. Ofa obi a ne voice no emu odu e ba kero. Ntema nyum ne ye kama. Yankopon share no. So so afa won fa ne yensu yes na yenya odo na yensu mu yie. Ivy wo de abana But I say what de abana But mediama. Oh, okay. Mejidi say enche o de ama for de ebeba. Oh, yeah, channel. All right. Ivy that say hello. Hello. Me ba jo wudi ni baby akasa free. Ani die ni ahobrase kwa so. Me de umadru Kenya situruba. Benjamin sa akode na America say. Oh, nice. Papa. But na me program pa city da mobile na me guru a cheni say chap ba ka kire nkwala ni say so munni no munni radio no bu ama bu omo no oh eya membo omo eya to omo fo course mo yade bibia mu asante amamle bibia mutofo manyini ni nam koka ka 50 years more. Oh, nice. Na ye tie ajemi se ya ni ene je ho pa me nko ma asem so eme se na mo se empranche ni ade no empranche no asese nka ye wura mu kakra because on timi nkoku oba na no onye na kwotena ano no sa no ho no menti ake ye ayesa mu bibie mu kakra mu nyata mpofra ana second one branche na wo bonyom no manage no ho rock kam wo sika mpempem a aka metoka brand new pa cheno ba onko na nyom ne ye pa Benjamin sa body makram yeah that say nyankopon inshamo. Hello me ba jo wudi ni baby akasa free. Basa mediation na kata fi Akosombo. Okay, yeti o mini aba. Me pa cho apasha na abon ya pata track na ka famo. Otio. Ne dia de pa ba ne na koye. Sorry sa se. Ko sin ko la be mo ye kwa antina se. Ne na koye sorry level bisa. Okay. 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 Yeah, that's it. Hello. All right. 0548 931 931 0548 931 931 and at 0551 931 931 0551 931 931. Hello. Me ba so wudi ni baby a ukasa free. Kasa mi Kofi Dollar mi kasa free Osino. Okay, Kofi etio. Boy no, asema me ka che na ne se adwuma bi eden. But anyum na de. Okay. So fancy na mi so. Na wanyire ne ho na yakopon be boa no. Okay. Me da se. Me di ana
obia ne timi ye bibi okay but se do no ye no ebeboa no e bia ne teaching no adwuma Nyankopɔn de ma no okay yeah that's bebre hello me ba jo odi ni baby akasa free hello yeah odi ni baby akasa free hello yeah hello me ba jo odi ni baby akasa free hello 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 yeah me ba jo odi ni baby akasa free Pastor, your friend Anna and Mr. Sompa. Anna and Sompa, you too. Madam Marcy, any Edmapa, Mobile Sumpa, my track, and then I want to know Madam Marcy. My programs are moving now. If it's the only one, no shot, like Manino, and Jim programs will find. I mean, and come home. Now, Jan was our tour, you know, to you may come up, and I mean, the Asian now on to Uncle and Lydia, Madam Marcy. Yenso yedase hello hello me bacho wodini baby akasa free yeah bacho me kasa free asem enyo ne de I said tinyum bisa no onko so nyena all right Yanko hello yes sir me bacho international aha wodini baby akasa free me bacho your friend DJ from yo DJ from bibia woko there so woko engineer na the kwenya me the state track no me polo program na okay modern command na about digital distribution and how and publications the person yeah mema mo link bi na audio abo na mame okay because that is good na then I would din yasie name wa DJ Rocky DJ Kazopi Sunyani branch what the name was here all right Kazopi yeda say Nyamin Shaw nti ye be train link na ye de aboa ye nua be ma no Nyamin Shaw pa all right hello me ba cho wudini baby akasa free me kasa free half asni me ba cho na wudini de saying the from Mr. Joseph Edeman. Okay, Mr. Joseph, me patrol yet you. Madam Asipa, program me no. Na nyamini, o ma usual na check. If you saw Kesman number 1, and then a Martin in Kawahanti. Okay. Madam Asi. Okay. Panos and you know also me. Okay. And where's in your fine pa Damas? Yes, yeah, that's it. Hello, me patrol, would you baby Alcazar free? Hello. 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 Yeah, me patrol wouldn't any baby Alcasa free. Me patrol send me down there. Down there. I see a home. Hey. Edi who. Patrol Casa free. Casa free half me. All right. Patrol yet you. Why now Casa? Me bought me an abasupa. Okay. That's it. Okay. Down there, that's it. Down there, I see her. Hello. 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 Me ba jo wudini baby akasa free. Me ba jo FM Nana Safocha watin. Nana kasa free. Because free. Come on Friday. All right. Nana yet you. But dada yi advance ba ko pe. Madam Fupa me ni go theater free. Oh, nice. That's it. Nyum na dey better the for mo say mo bi ni am bo na nyum na enko bara. Okay. Goro Swan. Yeah. But I say Goro Swan, Angoro man. Yeah, senior dada yi around say ba ko pe. I'm sure. That nyum na dey nyum no futu. All right. Goros 1 you better say hello. Hello. Me pacho wudini baby akasa free. Me pacho me di charge ko defosu me kasa free sakra ono se John Krom. Okay, me pacho yet you. De metimi akasa me nia no se enyom no e de pa wanyere na ho emu nsem bi kura ma fam bi ko tumi gefo. Hey. Na mesa ka bi maka de ku chacha kai no. Okay. Na se mu ma so ye program so ya wo mo ye asori bi week ni na mo ye mentimi anko bi. Okay.
me de time no me adwuma no omse me nya metena so re de me hu se sa time no me ko ba kom bed me ntima ko mu me omse ade no mama me nta so re me hu ni se time we youth na wo de ye adwuma fa ye adwuma na pedi wi botom dan so be kwa patron ma ba na kom bed o me da se yen so ye da se ye the phone in segment no ebesia na ye san abafie Obazigi yes yaba nsem amanfo akansem bebre ye be ni den na wotwe so enche na Saturday weekends ko na wie o final take then I can chat for ye ba chia sakra no fo am say na no ya wada e kokro no mu okay eko ja ye nua tutu kwai correct e wo sakra no fo nyina se de musi je fe de da mase nyame kira mu nyina ta fofo so ye ba ho so be wie no eno so am so je fe ti mechi ameka akiri meka akiri e friend na na cha piska afi no so wie ni school kitwa bi okay ti me mana kwa aba okay otimi akọ aba fi asumdwem mi cho bibia Gana ha okay mon fam sa said am tie no mi said anye papa sa den so okay dem bati bia mon fare sa yeah that's it that time o final take then I'll capture to sene nkofo si tunefo no meka se onfa sa futu no onfa sa futu na nyum no nyum ta nyum we particular no yeah o sa o ma title no any baby a nkofo ko mbetimi a download because I say nkofo energy yeah ti answer na obeko na o sa o de nyum ne title any platforms are amanfo benya nyum no nkofo betimi enyanyo na afutu na omode ma no nso ye wo wan di a kire emwa ende no kre okay nti afutu ni de o sa se na omoka na udi so na be anko ya homa so obi na obi kre pe wa boa wa obejai all right me da say mechia nkofo bebre mechia original support awajibra wo hwe wo Facebook ohwe pa mechia me maame mechia enkranza fo nyina na kumase fo nyina na nkofo mo frɛ ye nyina mechia obia all right papa ni ajimai yo minua o final take okay me de enchiana na ye de beko okay see ase e rent me de enchiama Clifford e Germany ba sem pratwe de pa okay o tempo na ye de papa papa ni ajimai ne wife yo sa ne wife atu kwan ntia o ne wife atu kwan ntia ne wife no e ma pe na da na sem pratwe na de on say e wiase na won wo da bi me busawo enima ye bi empratwe na de eni ma pe dia hi na ye wo de me shede mpamba nti wo de empratwe no ene ye wo de se me mpamba ba empratwe dey different baba ni yemre na so also we take what I do we on anything emuni e wahi emuni na de opesa wo kan me weda say empratwe na say drivers na omo Dabi ono de on trimpena so ono onya ba no a odo na straight to fiabna. Me coffee ndi. Za tu trimpena. Oh, to go nipa fa no ye virgin. O ze mpena twe no. Ase obebre kra o. Obebre. Ba de no so hu hia o. Ti ade na wa kofie. Papa ni yenko. Okay, Michia Clifford e Germany. Na afin so Fiona na dede. Mitoto oni ehwan because why is obodi now stress aha fe no waka okay Fiona na dede ono so Germany okay na afin so very we are in asan enti match a big aquace okay any osai wa yosi bobo and then want me Americans are afraid say anti bobo ba bia obi amechia o oni big aquace water platforms ay benya nyum no strange tunes and one no yes hey wait sima ba ku ya kai de wa betrasna akwasi ya bedase wo betna amayena we me ko bi na manka bi de we sima ba ko de wa ba na utie enti de yema sima ba ko chichem dia me kan say me brother no ya de anyu no e kama pa okay in fact na dia abna na ewo mu no me ma me dia abna mo
ana masani sabio tafracha abna phobia twetwetwe mpana kakra ti edia brano dey in the first place yeah okay na utie voice ni so a double call say na kan wo de toto love rock ho a eben pepe yeah wa ya nwom okay na ye bobo no ya ka mu so mama mfo mu sampa yeah ye brother no wo de nwom ba ai eno ano no any a child designer na yenko edis collection edis collection edis me pena sempa o said that crochet that me call edis collection mama ke na mane baby a obia no emre ninti 1 minute Gabi Thomas ana boys there Gabi kasabi emre ninti nyesa nke jam emre na so nti fancy we say your friend say all right ya di jumadi eni besi me di Michael Donko me pa Facebook Michael Donko Instagram Michael Donko betimi ni me ahia ho na ayonkofa no ya to aso ho Facebook Michael Donko Instagram Michael Donko we are upcoming artists na opese ye boaw e wo promotion